Dayke kurbana bahçeme diyar bekledi sayro teyele meleme. ليلة دمعت بحكي دردي وبيني كادتين يا واجي من عاد وماما من كيتي يا ما لسر شوپا دیروکê dema em dikevin rêwîtiya ber bi raboriya çandê gelek çîrokên balkêşter dikevin li pêşberî me. Her çîrok me dibe erdnîgariyeke cuda, her çîrok me dike mêvanê ciwatên şevên tarî û her çîrok dibe sedem ku em kesayetên xwedî dengên bêhempa nas bikin. Belê şopdarên dengê nemir. Vê carê em ê navekî ku bi qasî dengê xwedî çîrokeke balkêş e jî bi we bidin nasin. Ew kes jî yek ji dengên nemir ê Cizîra Botan, Saîd Axayê Cizîrî ye.
جبو هر بوتانی ناوی سعید آغای جزیری خودی جیهکی تایبته. لوره او بکلام و دنگ بیجی آخوا ببو زمان درد و کلین بوتانی. ببو و بیجی برخودانا ولات. هر وها بجیان و چیروک و خواجی جد دنگ بیجی نفش نوره ببو پیشنگی کی ریزدار. سعید آغای جزیری ده سالا 1905 ده لجزیره بوتانی جدایک دبه. هید تمن زاروک ده بموزیک را علاقه در دبه. سدم ویجی او بکو باوی وی دنگ بیجه کی هریمی بو. به باوی خوره بشتاری جواتین دنگ بیجان دبو کلام گهدار دکر و جارناجی او کلامین کو گهدار دکر به دنگ خودانی زمان. لبلی لجیه کو باوی ویجی لور بو تو دمان کلام ندگود. لوره فیدی دکر و وک نشانه ریزگرتنه لجن باوی خود تو دمان کلام نگود. لجواتان دنگ خواه نددا بهیستن. لبلی جبر خودی قریکه که بهیز و دنگ کی بالکش بو. ده اکنا کرن کو کلامم بستره. او جی لگل تمن خواه پچوک داخوازان اریده که و بوی رنگی وک دنگ بیجه کی تمن پچوک هیدی دنگ خواه رادگیهنه گوه دروانن. ددمک گنده جی دبه یکش ناوین جنگر اجواتین دنگ بیجان. دەستپێکە ساڵên 1970 ji bo dîroka Kurd salên gelek giring bû. Duwan salan de gelê Kurd li dijî dagirkeriya dewleta Osmaniye ku demên xweyên dawî dijiya nav berxwedanê de bû. Ev berxwedan bi xwe re li hin deveran serhildanên giring afirandibû. Serhildanên Kurdan ên ku pêk dihatin kelecaneke mezin dilê Kurdan de pêk dianî. Heman kelecan di mêjî û dilê Saîd Axa de jî çêdibe. هستên netewî û yên berxwedanê ji dilê Saîd Axa dibin kulam û xwe didin der. Saîd Axa bi kulamên ku dibêje serhildanên Kurdan silav dike û pesna şervanên Kurdan dide. Maya la calquera,
ev helwesta wiya netewî wî dike hedef. Piştî ku Komara Tirk tê damezrandin, di sala 1923 de li Parlamentoya Enqerê di derbarê 105 Kurdan de biryara îdamê tê dayîn. Di vê lîsteya îdamê de navê Saîd Axa jî cih digire. Hêjayê gotinê ye ku dema di derbarê wî de biryara îdamê tê dayîn, Saîd Axa hê 18 salî bû. Piştî ku di derbarê wî de biryara îdamê tê dayîn, ji bo radest nebe Saîd Axa her çi qas nexwaze jî biryara terikandina cih û warê xwe dide û berê xwe dide Başûrê Kurdistanê. Koça wî ya Başûr di warê hunerê de ji bo Saîd Axa dibe serdema pêvajoyeke nû. Lêgerîna wî ya hunerê berî wî dide Radyoya Bexdayê. Li Radyoya Bexdayê di beşa kurmancî de dest bi bernameyên muzîkê dike. Bi saya radyoyê firsin dibîne ku navên wekî Meryem Xan û Elmas Xan nas bike. Ev naskirin ji bo Saîd Axa firsin dike girandbuha bû. Lewra kesayetên ku nas dikir di muzîka Kurdî de xwedî nav û deng bûn. Qirêkên wanên muzîkê, şêwazên kulemgotinê wan ji bo Saîd Axa wek dersên ji perwerdeya muzîkê bû. Di xebatên Radyoya Bexdayê de di demek kin de Saîd Axa bi temenê xwe yê ciwan, dengê xwe yê xweş û delal ji gelek kesan re dide guhdar kirin. Êdî bibû dengbêjekî navdar û bi kêfxweşî ji aliyê raya giştî re dihat pêşwazî kirin. Wekî Kulama Qasimê Meyro dibe mîmarê bi dehan berhemên nemir. Kulamên wî tenê aliyê gelê Kurd ve nedahatin guhdar kirin. Hêza dengê wî bandor li hunerên biyanî jî dike. Yek ji wan jî qada hunerê ya Tirk bû. Di wan salên ku Tirk ên ku qaşo digotin em hunermendin, gelek kulamên Kurdî didizîn û piştê wergera Tirkî wek berhemên xwe nîşan didan.
سعید آغای جزیری جی ببو هدف وان دزان. کلاما ویا بناو ملکی کردان جی آلی ترکان و تی برواجی کرن و وک کلاما سیرودا انقره تیزمان. لەگەڵ زەخت و دزیên هونەری سعید ئاغا مەشاخوا ددۆمینە. پشتێک و هەن پرسکرێکên ku dijî ji başûr derbasî Rojavayê Kurdistanê dibe. Ev biryar bi xwe re hin pirsgirêkên din jî diafirîne. Yek ji wan jî pirsgirêkên aborî bû. Di heman demê de duwan salan de dewleta Fransî li herêmê serdest bû û gelek deverên herêmê dibin kontrola wan de bû. سعید آغا جی ji bo debara xwe pêk bîne neçar dimîne û dibin artêşa leşkeriya Fransî de cih digre. Ev biryar ji bo wî biryareke zehmet û ne ji dil bû lê neçar mabû. Lêbelê biryara ku dabû wê rê li ber mijareke xweşî vekira. Ev yekşîn naskirina karapetê xaço bû. Di salên ku Sa'îd Ağa dibe yek ji nûnerê artêşa leşkeriya Fransî, yek ji dengên nemir ên muzîka Kurdî, karapetê xaço jî wekî wî dibin baskê artêşa Fransî de peywirdar bû. Ev her du kesên xwedî dengên bêhempa li wir rastî hevtên û hevdû nas dikin. Piştî ku Sa'îd Ağa û karapetê xaço hevdû nas dikin, ji kulamên hevdû Suud digirin. Xweşibûna dengê Sa'îd Ağa bandoreke mezin li karapet dike. Ev bandor ew qas mezin bû ku piştî salan karapet bi vê gotinê pesna dengê Sa'îd Ağa dide. Di nav dengbêjin Kurdê ku min ew guhdarî kirine de xwedî dengê herî xweş Sa'îd Ağayê Cizîrî ye. Bi rastî jî karapet vê gotina xwe bal kişandibû li ser taybetiya dengê Sa'îd Ağa. Lewre ew xwedî qirêkek zîz û dengekî qedîfe bû. Dema hestê ji dilê wî diherikîn û wek peyv ji devên wî dihatin ziman. Mê jî ji ser koç dikir û carna xwe li deşt û zozanên, carna jî quntara çiyayan û carna jî di nav çîrokên evînan de didît. لا شاما دنگه خون گریر مالا ویدو دنگه شادیر مالا حیدی دا دنگه هدیا باشی بیجاد پر ریحنی حیدو دنگه بشاکاشی خود ظالمی سای فاطمه لسمیانی بیراس نارقی خود ظالمی سنو نالی بکنی خاش ایچانه هدیا باشان و بشان باشان آلی بکنی در بکال دانار نسای فاطمه سمیانی براز نرقیوه نکشت البابه تبدر و جارا حیوان مدل خود نادی عزا فوری بریل هلوی ما کلو کشنال رشاد و عونی خیش لا
داری فرکاش خود و خانو در بریه آخ دلیل نمینه و ال نمینه نمینه و ال حالا درانو ما دوی پیواجوی ده سعید آغا راستی کسایتی دنج ده. اف ناسکرین جی باندوره که مزن سعید آغا دکه. لبله اف باندور نواره شوازه موزیکی ده. دواره هستین نتوی ده. او کسی که سعید آغا ناستی که جی یک جی پیشنگین تفگرین سیاسی کرد علی بدرخان بو. پشتی که سعید آغا علی بدرخان ناستی که پاروکرین وان باندوره که گرینگ لسر سعید آغا دکه. هستین نوی نتوی بهتر خورد بن. او یک باندور لناوروکا هنراوی جید که دنگ خواه جبو سرهلدان و لهنگین کردان بکارتینه. دو کلامین خواه دا جهد دا لهنگین کردان. بطایبتی جی لسر تفگر خویبونی یکو ددما سرهلدان آگریه دا ببو خودی ناو دنگ کلامان تینه زمان. او ملکه کردان تمام کانینه او ملکه کردان تمام کانینه هر مهرگ کردان بستد مرینه ایرو ام کته ناکاس گنینه هر مهرگ کردان ام بد مرینه ایرو ام کته آسم ده فیهینه نای 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 کلین جیاناوی به ایشه هاتبون نویساندن. او یک و هر تم خوابوی بدا خویا کرن. هفجیناوی جیانا خوش دست ده، سعید آغا جاردن دزوجه و جوی زواج 7 زاروکین وی چید بن. لبل روژن رش خو جاردن نشانی وی ددن. سعید آغا جاردن جبر ناوروکا کلامین خو تیگرتن. 7 زاروکین وی جی دوی پیواجوی ده جبر برچیبون و نخوشی جیانا خوش دست ددن. او یکشی برینا دل کورتر دکه و ایشکه که قد ناقده لجیانا دنگ بیجه مده آواد که. سعید آغای جزیری
لگل تاویوان ایش و زحمتین کدی جی حیا داویا عمری خواه به هستین ولد پاریزی جبو موزیکا کرد ناف کدک گرام بوها دا جی دگره. لیبلی چاوا کد داویا هر ری هیا یاوی جی هبو. او قرکاویا دنگ بیجی و خودی دنگی که به هم پا لنخوشیا پنچه شیری دکوه. تو تداوی جرا نابن درمان و ده سال 1957 ده لجزیره جیانا خوش دست ده. لسر وسیعتا خواه لجزیره تی دفن کرن. بله دلدارین دنگ نمر سعید آغای جزیری بقاسی خوشپونه دنگ خواه خودی چیروکه که بوی رنگی بو او دوی ریویتی و هنری ده گلک برهمین طایبت آفراند و جی گلک هنرمندان ربو ماموسته برهمین کو آفراند جی هر یکی وان وکی دمین خواهین دسپی که ایرو جی هستین مباندور دکه و جی گلک هنرمندان ردبن چافکانین جهنگر و ام جی وی دنگ نمر برێزداری ببیرتینن. قربانا باچه دیار بکری دی سایرو تیه لمه لمه ليلة ما تباحت درد وبينك